Hai 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 teman-teman, bertemu lagi bersama aku teman-teman, Bang Ian Basmul teman-teman. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen ya teman-teman ya. Dan juga menyalakan tombol loncengnya teman-teman ya, jika kalian menyukai video aku teman-teman. Terima kasih teman-teman. Ayo teman-teman, ikuti aku ya. Hari ini aku ingin berburu kepala ondel-ondel teman-teman. Wadidaw, ternyata hari ini kita bukan berburu kepala ondel-ondel doang teman-teman. Kita harus memasang kepala ondel-ondel itu kepada badannya teman-teman. Wadidaw, ternyata ondel-ondel itu ada ondel-ondel Batman teman-teman. Wah, salah teman-teman. Ada ondel-ondel Money Heist teman-teman. Wadidaw, sepertinya dia salah teman-teman. Wadidaw, di situ juga ada ondel-ondel Joker teman-teman. Wow, ngeri aku teman-teman, ngeri aku. Oke teman-teman, langsung saja kita buka kepala si Joker ini teman-teman ya. Siapa sih di balik Joker ini ada? Wadidaw, ternyata di sini ada ondel-ondel tanpa kepala teman-teman. Wow, nanti langsung saja kita cocokkan ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita buka kepala Money Heist ini teman-teman. 1, 2, 3. Wadidaw, ternyata di situ ada ondel-ondel teman-teman berbaju coklat tanpa kepala teman-teman. Wadidaw, di sini juga ada ondel-ondel si muka Batman teman-teman. Langsung saja kita buka ya teman-teman ya. 1, 2, 3. Wadidaw, ternyata tanpa kepala semua teman-teman. Wow, ngeri teman-teman. Wadidaw, ternyata kepala ondel-ondel ini harus kita cocokkan teman-teman. Oke, gimana? Langsung saja teman-teman yang menunjuk kepala ondel-ondel itu teman-teman. Oke, let's go. Ikutin aku ya teman-teman ya. Apakah di sini cocok? Yes, oke, di sini ternyata. Wadidaw, ternyata ondel-ondel si muka ganteng teman-teman. Wadidaw. Oke, langsung saja teman-teman. Wadidaw, ini ada ondel-ondel si Bang Bobon teman-teman tanpa mata teman-teman. Wadidaw, langsung saja kita pasangin teman-teman ya. Wadidaw, ganteng ternyata Bang Bobon. Wadidaw, di sini ada ondel-ondel si muka putih teman-teman. Namanya ondel-ondel Po Amel teman-teman. Wadidaw, langsung saja kita pasangin teman-teman ya. Wadidaw, wow, cantik ternyata. Ada Po Amel, Bang Bobon, dan ondel-ondel si muka ganteng teman-teman. Wadidaw, terima kasih ya teman-teman ya. Kalian sudah menonton video aku. Dadah teman-teman. Wadidaw.